Orang cuma tuh pengalit mana? Bagaimana nak lawan rak? Dau striker nak kau mulai. Nanti striker, mau pandang mulai dau striker, mau. Kalau kita pakai gol kepada kong, awal mulai. Kalau kita pakai gol awal pisau. Bagi kita hat-trick. Gol ke dalam. The goal is 10-10 our voice of the party. Jadi macam live scene live.